Tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Nĩ ciugo cia minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen, ciugo iria irurumũrĩte marakara gatagatĩ ka Kenya. Murkomen agĩthiĩ na mbere na kuga kuma rĩu gũtirĩ gũthaithwo. Mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba bunduki ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki. Shika mtu ananyang'anya bunduki. Ama mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kubembelezwa. Unafikiria bunduki ni mandazi? Oho oretie maabitha borithi matigetigĩre magĩka maya mothe, rũhonge rũrũ nĩ rũkũmagitĩra gũtekũmakania nĩ gĩko kĩna magigi mahana atĩa. Mmenisikia? Yes sir. Hii bunduki mmepewa hapa, mimi sijapewa. Na mkupewa ndio ikue decoration. Mtu akijaribu police station anakuja kuchukua ati bunduki, anataka kupiga wewe maisha yako. Jiokoe kwanza. Hiyo story ingine ya sijui ati wewe ulifanya nini, hiyo tutafanya baadaye na mimi nitakuwa mbele kukutetea. Thank you sir. Tumeelewana? Yes sir. Please, hiyo ya jana ikue ya mwisho. Police station na police officer. Unatoroka tu wakati unaona ile yenye uko nayo, hata ukipeleka 5 6 bado ni wengi. Nĩ ciugo ikomithĩtio nĩ atongoria mũng'ethanĩro hamwe na kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ na kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa marutĩte. Maugĩte ciugo cia Murkomen nĩ cia kũmakania, kuona nĩ wakiri na ndagĩrĩirwo kwaria mĩario ya gwakĩrĩria ngũĩ na njũragano eta minista wa andũ arĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩgitĩra. I want to tell you, the police stations do not belong to you, neither the policemen and the police women. You are just a minister of interior who should even resign for misleading the president. And as leaders here in the current opposition, we really sympathize with our president. Because if the advice are coming from Akina Murkomen, from Junet, from Ishongwa, leaders who are blind, they cannot see the reality. And we want to tell you that you cannot, if you have become ignorant and blind because of power and money, because you are the symbol of opulence in this country, then don't think that the Kenyans are stupid. Ni kama rais ameshindwa kuongoza nchi hii na anaongoza na uongo, ama kuna jama ambaye ipo ya tusifanye uchaguzi 2027. Wanajaribu tu kulete ghasia, ndio tuwe tunaongea mambo ya ghasia. Kĩũria kĩnene kĩgiĩ ũthũkangia ũyũ wothe nĩ kana hathara ĩno ĩcũngĩrĩirio nĩ arũrũngani kana nĩ nyanake ituĩte arũrũngani na noyũ ũramatũmĩte. Na hihi watho wa Murkomen ũngĩtiga bũrũri ha, ũngĩrehe ũgwati ũrĩkũ na Wanjikũ atigĩtwo moko-inĩ mao? Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui.